Ngihlala unomathembi ufuna ngizomthenga kanti kusesikoleni yazi mfethu uyangithesta bheka inkunzi yethama yazi ngalahleka ulithemba kanti ngiyasebenza yazi lo mntana uyangiskema mntana uyangiskema ayibo wena mntana uyangithesta hlala lona umntwana yelo mntana uyaspenda Ukutshele namathembi thini indaba yakho Susebenzele i-fancy life udila ngama-scam Bangitshele ukuthi na uphuma kimi wena unale iplani kanti uplena ukuphila ngezinyembezi zabantu Wangisiza ukuthandana nawe ngingasebenzi ngabe nami manje ngikhala njengempintshi yami bo ungithithela ngaye kumanje ngineminyaka ngingamboni since wamuhle umuzi uhlala kibo nomathemba Usamile geli thini indaba yakho uhlala uskema abantu kodwa ukakahlali I guess angina-chase angekho safe angifuni umusebenzi ngcono ngibe soccer player nami ngizokhona ukudlala unomathemba ufuna ngizomthenga kanti kusesikoleni yazi mfethu uyangithesta bheka inkunzi yethama yazi ngalahleka ulithemba kanti ngiyasebenza yazi lo mntana uyangiskema mntana uyangiskema ayibo wena mntana uyangithesta hlala lona umntwana yelo mntana uyaspenda akafule usibana yena ufuna ngizomsetya bambele efonini ethi ufuna nokuhefa dala isiphithiphithi mntana bangcolisa iphela nowanda lapho kibe balahlekelwa ithemba washintsha amagame mntana abantu bayamsenga mazi nasemrara bamshintsha ngathi akanamahloni pride ishisa ungihlola ibhonda walahlekelwa ithime manje usengibiza ngudini ile type etshela abantu ukuthi yolele value majida amthule kahle yena engenavelu Sparksiye wamthola kahle yena engenavelu hlungu ubona umntana abantu ekhalisa ukwekhewu ngihlala unomathembi ufuna ngizomthenga kanti kusesikoleni yazi mfethu uyangithesta bheka inkunzi yethama yazi ngalahleka ulithemba kanti ngiyasebenza yazi lo mntana uyangiskema mntana uyangiskema ayibo wena mntana uyangithesta hlala lona umntwana yelo mntana uyaspenda mntana uyaspenda